Jadi sekarang ini kita berada di daerah Sungai Tua ya bro. Jadi kami mau pergi ke air terjun Badorai yang terletak di Kabupaten Agam ya bro. Jadi bagaimana keseruan kami di sana, jangan lupa saksikan terus dan jangan lupa like, subscribe dan komen ya bro. Oke bro, mantap. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, sekarang kami berada di daerah Agam, Sungai Tua. Jadi sekarang ini kami mau pergi lagi ke terjun Badorai. Capek tadi bro. Oke, sekarang ini teman-teman kita ada depan. Oke, langsung saja kita ke terjun ya bro. Mantap guys. Jangan lupa subscribe. Jalanan licin, kita harus berhati-hati ya bro. Nih, pijakan kaki harus seimbang supaya kita tidak jatuh ya bro. Mantap. Parah. Pertama di bawah tuh air terjun ya bro. Jadi kita mau makan di atas ini dulu. Tap. Kita makan dulu ya bro. Wah, masih siapkan di cidet. Mantap bro. Oke bro, jadi kami udah lapar ya bro. Oke, jangan lupa subscribe. Kita makan, kita lanjutin perjalanan lagi bro menuju air terjun. Rasa enggaknya mantap. Akhirnya sampai bu Hara. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go alive, but I already tried. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes like this new journey. My heart has had enough of pain. Now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you've taken, stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and dive, not to go
terjunnya bro, mantap. Dinginnya luar biasa bro. Ah mas, dingin dah. Bagus. Bro, mantap bro. Jangan lupa subscribe ya bro. So, ke sana tinggal saya bro. Sana bro, tinggal Petualang ya. Ini bro. Oh, ayo mas. Di air terjun Badorai ya bro, di terjun dingin luar biasa, enak, aman, boy. Jadi bro, jadi petualang kita di daerah Agam, sungai Minggu, sampai sini dulu ya bro. Jangan lupa apa, subscribe, like, comment, dan share ya bro. Oke.